toi whaatala whātu i le mai mua mai o le tātou puleanga i tēnā na fwoi o le tātou atunu i le soonga nei o le tātou porkalami o le kapite le EKALESIA i o le tātou iai lalo taronoina o le tāupu i tusi o le tamapa i o Pope Francisi o le lau tātou si whawhiloi i whaaptoi lau fionga o le tamā o le puleanga a ki peko mo sese vito leo tui pe foi le vasenga o staulanga ti a kono mal mamalu le tātou puleanga e a tātou atunu o lo whai ona mai mua ma whaafonga mai i le nei po le kalami ma tāua a wā tangata umor e ngata o Samo nei a le lalolangi a toa pe ona taranoina i le tātou po le kalami le tusi e wā whaingoina o le lau tātou si ia whawhiroi whaaptofo i le taitai o le tātou po le kalami la Afioga Patele Ioane Ono tu sai fo i mai pa mal maina von fa lau treina o le nei lava tusi tāua a waro tātou si o manga ma le lalolangi o lo whapeo na tātou volai ma lau soi fo la Afioga Patele ma lau soi fo mtalo whira e tfoi pa i o Samoa e misfol tātou puianga naua mautu atu tō mtu palpala talenga ia mtalo ia la taku sui lo le maka o le niu i kako porkalame nei tai au ma lor soifua ma lor langi ma ia lau fionga kako koe a maka i le atua ia a mai mori tatu stalo suafu tama lea lo le ngang pa ia amene ne tuare matu tuma whaftai lau fia ma nei tai au fau whapopo soifua ma le olo i matu lau whanau lo nuu ma lo watunu whamanuia ia i matu ni asu fi au mtiu tam whaiva le afia ngai fo ta ia pela o fio me uma ma to te fa me mo iai e tonu e me uma le manuia o te talo le e ala tu ia keriso lo ma to wali amen ma le alo le nga pa ia amen tai lo fio nga mo tsal lo fio nga Patele mai ka winga fo i lunga i penga te failanga pe am ka maka ki vi le afia nga ia o le lalolangi lo iai nisi vaenga o le lalolangi sa le leia ia o le me o lo winga e ta me tato e le se me vinga ko ka ma va fa pesca ki de ia me o afianga se soma no it's real it's the reality le e fa i lo me tato ia le me kopu ia na te sa mo nge mai ai o Texas a ka o kia ho nga lo longa ia ma ka le Texas o le o ko fa ai o kafe ai vai o kafe ai vai ia e ngata folina ia o le kumula sai a fai istanga te sanga internet sanga telefoni por telefoni au ia o lai maka e maka o ke wa ku fale fonga fal o ngo fonga la media se mi nga va ia to kia o fale o kafe o me wai kafe ia wa aki ai ele foi kafe ai wa ele ngaka foi si mena ma kesa o meio mau nga vonga ia o kimu vai o pe ia o vai ele o kafe sauna o si ala fa de ko i ngai kafa mau mau ngai vai fi so i se foi la ko fa linga oi pe ia le ki fo ko do no le ale pensa ngale ka lo ni vole a e sau fale o meu o ia ngo ma vo ia fa a pes kanaka malo malos no po pe ai malo si ko fa ya o ma vo fo la tinale e kan le tinale o le o da mother earth mother earth le ka o mother earth ngale mata e pui tato o i mea ai o i vai a ro ka ko se fengo mother earth ko ia fia ia ka ko ia mother earth ale wo ka ma ia o kangi mother earth kangi mother earth ko kene fio ki lo maka yo so ele ko you don't have to be a rocket science gathers kaki e mo ia no ana e kupu aka ko paftai le tu ya Samoa e la vai e manuia tato mai kimu yes e le mangi me fa pe ko ai
pe o me retu pula ton ya ole kasinga ma fo angor kalungoi ngor kusila kasinga po inga yo sila mama tatu tamapa yo Pope Francis langa vision ya ye ke mi mo le lumangai ole afa ko ya fa inga ya tangata yang fa punga nga ai fo ya Pope Patele Ioane yo de fo sa ka uliske ya te mai o nga wenga ya tangata le o sia kiesis ya ke mi ko fa sanga mai ya yo fo ko fa sanga mai ka ko nga unchecked developments developments ai fa mai ya kusil ka ya kama pa ya fini ngalo le tu develop e me ngapa ai ka ku kilo awal e sopo ku tangata me yo ele ya o le sikulang o eli kele le koale susungu mea e mafua ngele ozone lea ma le carbon dioxide o susungu o fossil fuel pia ma le industrial revolution fase lau fase lau sanga 17, 18, 19, 20th century 21st century ka ko ye mo ko kia men fa tanga tanga wa apa ke le ni mai ola me bottom line kupea o tupe pisingisi tupe ya man technology ya alaka me ilo ya ka ko sila lela ka ko il melia ole cry of the earth and cry of the poor ka ko ka kikido ngata mai tato nya ka ko kasi ko ngai slide ye lua saka ko ole kusila ka mabelanga fai ke ngal ka mapa ye ngi so tangata mai pe ele scientist ele scientist he is a chemist alangala ko ya nga ask so swangya scientist or you see religious wisdom, or you see religions, or philosophers, for theologians say for theologians, you could sing a tusile, but people, community. Okay, there pa man tu kemi nga kufa mai mo meu sheets mai fa. Wa mai fa kumu pa. Ko ngef si dia ngai e ka dia ka kai mo ko ya official e po. Ya avela ere even con ele. Denuncio. E ko sente Pero le fue el caco leo y le nga ka fue el caco wale o tangata audot y a la fosa y sa o caco le seaback bishops ya pelang ko kikira mai fo lai y ya ta ya Pope Francis also listens and draws from various episcopal conferences from around the world nangay ele umama ko kuma pa i Samoa Pacific Oceania, Africa, no, alala o ngaka ngele mam na mai. Ya ko si sila pico ila lo tamatao. Ya ka ko nga sipa. Keo aya ko ya pitalo ila le. Ya of course yo mai kuila. So this is our own CPAC conference. Yeah. Ang favorite la ko sao Vai nga umbala lang yo ye EKALESIA ya manatu nga maka la nga ko yo maya fisi ba fa ngopi me fisi me si soma ya le afianga o ko makang ale le vai ya kan ya le pi fa mo ya la tama fa ya ka ko sila yo me maya makang ngo ko ma multa ya ele se me nga makele o nga maun san kisi o le ka fa mo ile su nga san kisi le o fa la ko mau no o tangata mana me so mo fai ya le ma fu ile. So that is why for Pope Francis the primary purpose of Laudato Si is an appeal to all humanity to listen to the cry of the earth and cry of the poor. Ole appeal al going. Ole appeal ng wing ole kakalo sanga mai. Kako fa ngolong ole tangi mai ele. Ki kako sao kako fa long ole tangi mai ale tangata. Tangata fia ongo suing ole tau mal si manga.
Ua kele le noise, kele le leo. Ioi. Leo ese leo I ale fe mai ale au ngani mai kama. Si ka ku fa no longo ia. Si ko musika nga si ka ko fa no longo kangi mai ele tangi mai ale tangata matiwa. So, Melanga chapter 1, Pope Francis asks, what is happening to our coming home? Yeah, he basically draws our attention to listen and to hear the cry of the earth and cry of the poor. Nakakuri ka makamaka, pole hal ko inga folinga. Ore kanya lele, mai kanya al tangata matiwa, misaka ka kwa afia ya. Ko ia kang ka wa kere kupe o kan ma ngai o fale asa wa tsunga mi ala e o ke ya o ia ngai ka fo ile a file ngo fo le console area ska mai si ya kau o le kai ya sau male ya male musam suasam le la fie kero ka ko ngo fo o ka fo the coast. So this is what it looks like. Let's take a look. Cry of the earth or tangi le wakangi le Samoa wakangi le ya kasilanga polinga yo le tangi le si sila ko me orangutan la le pese monkey la le meltua la makamaka le longa sisio manga waka umai lalo FAA il campanginga del PNG fai le monmeole o le monoculture kassia ko ngala o ngiu e mai soa we ave fa ka mo me la ko kupi ya le kwa ngo fa ngo si me o la ko ainga na o la ko fa le la o la au la ngo fo ai mo la o nga ko e le tu ngo fo ai ya la me le foi tana ko ka ya ngaru mo fo lungo o mai ngai po si le foi la lo li si nga mangu me ba ya kule elfangi wa me ngai misi elfangi lengi has tasks ni fo ngai dua ela on me le poaching o kangaka eo le lo para uli la mo kama mai eo lakua ave ese mai pe sala mai kipi mai ia ni fonga lu le fangi o nga me de nga ngoi ngi fo ye mo ngi fonga lu na me la nga le ave mo met kupe ya ba ise le ba ya kasi se fangi fiengi el fangi pe fa pe ya onga le oi ngat kipi mai me nga le ole tasks ya nga wala la ia le ku kon continue ship o singa po sia ko ngore foi pa anga manato o me la ko sia e pele pe ngai meo e pe ka kia ia nga me se ke ia tangi le ai se wana o ka ko mai fa le o le fange fa le o tanga ta foi fa le ya si la i si aka ngale ia vai la ve es kenga ngai mang ye ta me cha yoi ia tangata fungali muta e ka kaleanga nga ka so nga fai le e so la ko fa lo le male se so manga ai fo tangata o lo ia pe tangata e lo fa e le lotto e le fatu e lo fa e lo fa me o na fai le tua e fa la ko nga la ve ke mi ya vai ko le koala ke le koala fe Australia runga la kipi umai Australia la awe wala ku mengai la au ko le kipi umai si kelele me engo fo na ko le engo fo ngola e mo ngola ya kanga imu kasia this is one form of lamenting for cry ale mu ya ka ko makama ka sia ka fa mo yo to le si pele o le pele pa wan lo ngo fuanga o me ai sa yo ese vai da ko pa la fa se le ko ko le ya no vinga ya me o afianga o mala yo si manga this is the cry of the earth tangi le
Kangi le. Ya. Ya. Singa vai. Kangi le. Lolo vai e vai fale o kangaka a. Kaka ia de fa mai tangi tanga tomativa. Iyo. Aya. Wa fia vai a fia fakasima. Asia e connect tanga le kangi le man tangi tanga. Ya kangi ngofo vai la ko fale. Makitiva. Ya ko saulo mal monsoon. Ya le wa. Le lo ku fa fo le ngo wa yo makoko wa yo makoko. Ya ka me ka ko le land le o mal ke veke o thirsty land. Fia ingu le ele. Kasi le mafkia ngale ele. Ngo swing al tau. Kasi le kange le ele o le wala pisia le ele. O kas fa la pisia tangat sam ka ki. Pape engi nginga waingu ai plastic a el fangema maka i fa mo le o me ya ka fai o ka ko e fai la ko pikingi ki po fa ya ave mai ele ave sabe kai ko ya mai ya ka ko kilo ya so ko nga lapis so ko nga plastic kangi de lapis sami ke vai e o il popolo la pisia no fuanga le wa no fuanga po le isi me o le fale le o ia ma ke le o pingo kalsan e vai ka ko fe ha pisia o le saunga le mu fo so fo o nga me o le mo o ku ngai me o langa ai me ia mo pepe en pepe wa o kom fo ia le plastic e a fia ai la to ya ka ko kilo la ia mai o ngai sa e lo fu i me ola ia fia ola se manga mama pe ia tangata a mele ka ko wa o mo ko ai wa ku i vinga mama so le se ling mai ai ivi pe ang fia ka ko le a ngon ia va pe nga fu me ola ka ko kilo le akale le rich the north the rich north the poor south ke leo ko uye mau ole ka ke pisai ole north a o mai ko mai rangai i western countries ma o i Europa the poor countries o ka ko ai la lo south ke leo le rich north about 80% o kan ka rich la ko ke ai le 20% of the population kaka rich and la ko ke aya a ko le ba super single resources la le or la ali 80% ng akal po se me ke wa ko le nga pi la e lunga a le afako o nga ko ke le po le sa about 80% per percent ay ala ko la ko nga ki mo mai i le la lo langi ako al super single Dua super single, ya vai le one super single population, al one super single oleh oa, le vai di ko super single. Vai ngana itu. Ya keli ala ko. That's why the rich becomes richer, the poor becomes poor. Ay, wale fa ko keli ngaka ka maki. Ya se kasinga foi kulang mo meole, ese sengole. Ole dividend ole o kangaka mau o makaka ya e ke vai ai so se mai so se kongo e ke ri multan e ya fale skyscrapers la kalangal town pole city au ka fala e ko nga fale ke vai ya nga ide ko iyo people surround that city au kangaka makikiva ka pifo ngi ya ka ko kama i ka ulanga o pia ya ke va yo wa maka nga vai fa ke kele mo fale manga yo la milong ya ka fai pisingis ala kam e o ka fai o ngai fale o ngai ka ko i mo vai si ma yo
ya si kai ya wa fa penga fo nga mo ko vai ko ala kule vai ya kasinga wa inga ya ke vai si la ko le si kule kam ka mai le green ma ma fale le space na ka kai private homes private property aya o pa fufusia ko fa sangwisi ai o ngai ka ngaka makiwa that's the difference ya ka ko makamaka fale o ka ngi fale ka makawe ki o ka kaunga asa esa wale pule sana fia nga fale ai mai nga kupe mai ku fa te ka le sua nga ko makiwa ye aya this is ya vai yo recuperare pero sama isi me o hotel isi me ya isi ka makibe vengo ngo hotel never nga mau o ai ko yo ka mau o nga makiba ya nga makamaka ma ya pa ya ngo for slums ma mokedos ya nga kasi nga fo dinga mo tanga tamativa ko kele ya wa sorry me vo la lenga kupulo COVID-19 ka piko ko kele ale nga fia ka makil ya ma foi lamsam lamo mai mekas o ngofo fakas ma boy fakas ka maiki ya ke wa ngi ko nga ngofo anga mangi ko nga fale wa pe oi ai lo mai plan so fo malo lo nya mo ngimia ke le fa mai mo wai le ngam mo wai ngamo io ko ngam me mo le me ka noise pollution ya oi pisa ngai ka li so privacy wa ai ngofo fa kasi ka mai musika ia la ke fia mo pisa mai le ngari it's like one big family ka ko makala le fo le map le na ko si sila ko o le ngale ia ile ka pa ngo fo ngale le so pointa ya ala ako si sila madan veria le Western Garbage Patch Macariel on the Pacific there. This is the Pacific Ocean kawaya. Pacific Ocean. Lamang ako alia. Ya kako mai la il Atlantic Ocean le kulia. Kako mai il North Atlantic Ocean ya mal Indian Ocean, Arctic Ocean lunga. Yeah. So oceans umai le. Epico kelea ya le Pacific Ocean. The greatest, the biggest in the world. Ila, laiko ki sisila ko le patch na, ka o le Western Garbage Patch, au o le Eastern Garbage Patch. Ife iko kong le o South Pacific, au lungala le North Pacific. Kamaya, fa penga fo la mai, e fo ko sisila mai ai le South Atlantic Gaia po le patch fo. Malaya, Indian Ocean Patch, Malay South Pacific Patch, Lalola South, ya Malay North Atlantic Patch. Wa me kasi dua koru fa lima ongo. Mamai o afo yo, o lapis. O lapis i umalele aku sisila ilanga yo ne pe o ka milunga vo ngere o le current. O le ma fa ya ele aule e me o lapis. Lela e fa puku i si patch lapis olea malea se fa a fiela lanya ye ku se omo e fa mai e la ki Texas le patch kas e fa nga me la ko le state of Texas o Texas ya somewhere up here ye Texas se me o i wa America le Yeah, I mean North America, yeah, se meu Texas.
ia famai ele kiki mamau Texas I ke leo patchia waku la pisi mai au ia la ko io iau wa la pisi kau ai ka sana lalangi a kole kan mo ko ia nga sa le menga le au ia mo ia le au le o nga me le o nga sam ia ma fa pu koi so the current ia le la ila me lu fa o la pisi umanga la ke le ko le me kasi lo ile Texas ia Texas lo nga lo la ia ko ka ni la pisi sa especially la le usaku ile Pacific Ocean ko wa le lua le lunga I malakasi la lo I south tu le ile north malakasi sa kasi o North Atlantic o lua fo Atlantic o le north ma le south le ia ma le Indian Ocean la le fo ile sime bokua I kele lapis ia nga me o le va ai me wa le kale pi pu e mai nga e lo mai e ka ko me lo mai ia ela kiki mama sa mo le patch kasi ia se ma fa ka ni lapis pe aku mai kosko mai sa wa kosko mai pa ku ia ko akas ela kiki mama wa le patch le kiki ia pa fa kunga ia ai ongo me Tengok lapis o Amerika, lapis ka Korea lui, o lapis South America, lapis Eropa lai, Afrika. Kau kia so le mea. So, the reality nga ka ko langi ni ya. Makwa ako ka the ocean. Lapis ia le. O la mea afia tangata. Afia meona, afia kangi da vale io kangi ale afia ngai meona ma kaulia la a pollution le sami ia ma o lai ngai ia ka ko ai mai le ko pollute fole ole afia le e pollution le sami o la piscina pollution ia mai ai fole ia ma ko poe mai ia ka ko cancer lo wa singa me lo polare ma fo ango mau cancer ka ko so that's just a look at ako kilo la pe la o me ia vai fale ia 10% of the world's annual 200 billion pounds of plastic 200 billion pounds o ponga lua sala pio nga ponga o mo meio o plastic produce winds up to the ocean. Kau le billion no mafo o kamara. Ia se wa ai. Ia nga singa ia. Au ka o tane tons. 200 billion o yo ponga. 200 billion pounds of plastic produced winds up in the ocean. Ya, nga fa ka ko wa. Ke lo ngi me. Fa te la isia tunu le mi se fola Europa la ko fe so mai ya. Fa ila ko wa anga yo ti ya ma yo ya ka sia work on. Ole foi ma ngai la mananga maula pisia ka ko le Kongo. Ia, misala wa Australia le o New Zealand o ka ko le I le pe o ka ko le ko. Ni ringa ole lua me ole sa ya fa sa Pacific ia. Ringa le ka mi milo mai ka ko lapis. Le ka ko sa I. Ia North America le la ko ka ko ni la ko wa se o foi lapis le. Ia o I fe foi. I la le inkia le ma. Ya, ma tunu le ia Japan, ya ma Asia isi banyak Asia, ya. Afrika, Indian Ocean, India le. Ya fiang aku anga ongre.
Ka ko come home le ah. Ka ko come home le. Eu ke kikiro ko ala wa feel ke lo lapis. Plastic me piko siginga ke. Ele foi nga fasa plastic ka. Ala fo Ya ele lola. Ya le foi ya fasa ya ka ko. Ko sa ro fo ya dia mai. Ia nga o famacholo ke vai. Fama pepa e nga mo. Ya foi lo faka. Ya ushi. O plastic umame o. Ya oi le sula ka le me ale kasi. There is an estimated 200 million tons of plastic littering our oceans. Ya ngar plastic ka. Ya? Ngar plastic ka dia re ka. Plastic. Tons of plastic. Are ka wa isi ba la pisira. Ya, le coca ma ya. Ole va ingale mai nga il sky il satellite. Me papa e umanga. La pisira. Makauria la ya wa Amerika le South America le Australia, ai sino uia o Europa. Al sami ako le lang monga le. Me papa e nga mat kongi papa e nga. Kusa o nga me ako nga. Na wala pisi. Oh, kasi wa dali dia ko sumanga ile ocean Nga kwa la pisira lo nga san. Wah lapisi. Ya, wa saya ko wa ngime. E fa taile nasa wal nasa yo ngale. Ole nasa le. Ya ka bo le male nasa le. Saintis ho ya Amerika ye wa il space ma. Wa il sami. Ke va. Ole pe le kra le po me la ko ngale. Space. Ka. Ya. Ko ni siaka le. Wow. Wa ko ka sa mo ka ko langi. Le kio fo ia fai por kalame a balo. Sus ko nga ku. Ia fa ki kia le. Ni o e fa la pisi. Ia la fo ai lava me ia mai le panga ko e se man pulang le ka wangi la pisi ya. Al mele fa mele le for the UN e fa ma representative o tu uma lo langi ya. Fa puku le la pisi. Le wa fa mele ko ai kia le mai. Aking fango plastic ya ma me vo e pala. E ma fa nga ave fa mo me ko mo le fo. Na ngale fango mo le mele o le plastic. E le fa nga pala. E ko ave recycle. Ya al mele ye. Kung fa kasi ma ko ang ka fili ese le si me ma le si me. E po a ka ko o nga me sa mo. Wai ang ka ya lam o mai kong ko nga lapis isi. Ya. O le tangi ele. Alo fai ya de o meu turtles. Mo kana ka ye le fa mo ngoka isami. Ya sami me. Makia ya me ya sami. E kia ya la ko me ya sami. Kia ya me o penga ya mau ngat mau le ya bo ke le mau ro le ya be se ya e masa sai la ko pe e ngala wala isi o penga fo ngala la ko la wala fo le me ya sami. Le feo penga fo ole no fo ngale o ngai me o. Yo. Ale wa ko kala fo ngai me. Ya le nga. Alo fa ngai me. Ko la vea sin ir a me. Okay. Ole mfa ngai ngoi. E pe ya ai. Ko yo le Ai me ka ke fai masa lunga ma. Ia nga sa ole. Nga ole fai ko ya pa me lunga sa. Se le ko fa sai le. Ero fa pa. Ai me ka ke fa ka ye. O aka ye ele mfa ka ko lo wale o se alo ka kilo ye. A ngai tangata fo ia le wa pe oceanographer maka ka ye ole noa. Ole vai nga fo Amerika. Le o la ko nga wenga le fe punga. Eu kilo ka nga we ka me vale la lang. Ole nga ku fa le nga ele fa le nga le fa le nga sa. Ya. Ke le ka yo ka kasi o iska ka me Europa.
Kamanga yo mai wa kikele a. Fai. Ya le tang ya le. Siapa? Ya kanga ila ya. Yo mai meo kalau fai ngai mai. Selo lo fai meo lo fai mai. Kilo ngai meo I kongor ngai. Ise kanga yo ya. Ya? Lo ave kia ngai meo. No, kama ya ave fakau. O fe fo ya ko i asi. Kama ya. E fakau ko ai kama. Alanga le fakau ma ke ke ma ko pe ala le fakau nga mo. Favorite ya kama. Manga size 2. Ai. Ka kele fia mai nya ka fo ngai o ngai meo le yo lo o pe o size 2 o wa fo pa o al pa o grab kumban me grab pa ka kele fia mai ya na me le ai a me le fa ye tu no ma wanga yo ko mai le ya al fa ka mo na ku pe a kili ngai me na makalele ko ngolo sengela ko ela ko festival ngale ayele mai kau sanga mo pe ki si mase ka ko la ko me ayele mai ka pe mai ai ke pe fola o America o le for Turkey Thanksgiving Day ya la ya ai fo pi fa ka ya America yo foi la ko ai ngam sui de mai sui ai me ya wa Ele dia orang mai. Kula e ko kongo pa, e ko lokai fifi. Ma ko ave. Ko le fi ka wi ngi me. Pare sa o te nge tai kai. Le meo le laka. Ya la ko ngai ale fa ka por ke me pe ya. Death row lo he. Ke mi la pa ngu le. Ya. Ya le. O wa inga o mai ole o ka ko ele le wotang the cry of the earth. Marusi makang te ya Brisbane na wa o life I Brisbane. Ya o le anga o mai ya si sile foi la no. Me ngai masingi o pa ko. Wa kai la lo la. Kai la lo la. Fai la papa. La papa mai sima me o tupea. Ikira kule aisala wa kangi mai kule aisala wa makanga wa melt wa bevela ka ko si manga bevela lo la wa plastic le la ya la lo mai ngai fo si I Caribbean sei la ka mai mela ngai lo me ke kele ka ko ka no ka wa ya ka ko akula no le sia ka o fea yo nga street ya ka ko a mau kuai la iyo and what ko ka mangolo ya ka ngai fongi me sa mo asu ya sia ka wa ingi le pese o le vai ka me ya ka ko la fa tai le mo ya kupo me ya ali me ya ko la makie so fu mo au comme ça le ko ya ke ya o me wa pu nga ngai ngi me o la ala fa ranga ta oi me ngo foi pala kang ya ele ya la va le mu kang ele sia wala ngai kom fa pe la va ele ngai ma ke veke uma ele kom fa pe sia ka kau ngapa le ngi me umang fai le to la lang si sap le to maya ua le ngol le si sila to mo fai ta maya ua matua le ya aka kitula me ngi le me au le nga me tato fai ya apa me wa ele nga ya wa la kamala ole al me ole fa le fo la fo attack kai pe o fo yo America I lalo nga fo yo ala ke se me Florida Florida mangu ye ya well we so I nga Florida me yo waka ya na wai o me la ya tatu ka come yang pai
e o tangi ele ia mo faia o sisila kurimela le elinga yo o ai monga ma heal so ngai o kalepe ia ka ko kike o le Amazon ngai piko lang ngai fa mai 70% of the Amazon has been destroyed to produce meat ia o le winga la remelia le fa mai kai la la o le Amazon ia e fa mo me o papo inga e ma wale povi por oki por ma boy Vai foi e meio ia África ou ia Argentina ou Argentina e Amazon é manco foi cá kan wanga bolisi aqui olha Amazon olha si mama olha lá le manga boy nga mai le ele o se ele ka que manga mai ia la foi na papo le kikila le la awe whangau mai e fōu mai o kisengere ka ke manga wina then what mai o e aiko powi e au sangi ho ke mi ka whio ki kako pare la le se o ai le ngaka lai ngā o le si lan o whea o i Congo le Congo Basin o i Afrika e si o ngai le kele ane wha mai popra pope polo le lua pope ane polo le lua these are the two lungs of the earth. Jalan me hoi po ia po Ioane polo lu. Awal ka la. Awal pui. Yang au I lang si e manga vai manga vai lo la. Matato ma meo lo. Ya lili. Lo swiku supasenge ole Amazon has been destroyed. Lo ko supasenge la ko. Paka. Maka voin ka fe ko in manga vai ya. E sa male melio le avo swingal ka le vela yo le sa fa mai boy ide le ama ya karo fa ya va isko inga msianga mai va kai o se fe msianga mai e va lo loko e va lo loko ya si le funga le to ka ko hola no ka mai ka mangai ka o ko le ka ko le ye ka ko ma langi le afia mele la lo mai o le mu ngale fa o mare mu ya ngale ka kia me o le u pepe ai si o sko nga la lo langi ka ke manga o ko nga fo linga ya la langi ka ke manga o mu I lo vai o le se la lo langi He said deforestation le o Borneo pe o Bangkok coming from 1950 to 2020. Ako si sila kuli mokulia o Borneo. I think o Bangkok coming 1950 ako ale Lady Island. Nang me maka ko nang me maka ko 85 wa makanga. Ngadi ali mai kangola. Wa deforestation. Luafe ya o kele e ala fai luafe malilima ya ngale pila kele e ala pa ngalo me mak luafe se fulu ya mai luafe lus fulu ya le wa ya wa ko pa wale si me mak au kafa o mai o le ai wa ka o mai mama na ka kelo ko le ma ngai le ka usiusio ya mo kwa pe ngale wa baka pulpuli iyo wa pe ngale la mate the island and this is the effect of deforestation ka ngai la la ya pe va ka ka ngoto ole afo ole aka kas se lau po ha ma wala wa ka ko maka ya ka ye fam tala me ka ko mele tu pula langi le ka fam tala ma như vậy flooding bây giờ Australia ya ngày mèo là lấy luôn mèo vậy một mu vậy luôn ngày mèo là có phải áo mồi ấy cu lao ngay liệu lấy xem mẹ cả lúc phải sekarang kita ngambang wa pepe ya lo ngawing al vela wa le se vai por me fa penga ye le afiam na kikira sekarang kita ngambang wa pepe
Ia lalo more plastic, more rubbish. What can we do? Yeah, cry of the poor la le la ka ko koi. Yeah. Yeah. Tang yel mutipa. Oh, ikaro. Ba. Ya, ngai tangat sa le afianga la yo tangat. E pe ang kan ngok le ase singa le fianga sisio manga. Mal tangat. Pe alu pu foi e ka ke foi aku ia lo vai kam ka. Pe ku ia lo vai makua. E longa akolo ki ngai ka foi ai. It's the same thing. Fale nga inga sisio manga. E afia tangat. Alia. E afianga yo tangat. Mo fo ka ma kiwa Kai fo inga ia ka ro Afioga Patele. Ua ia ka kuia pe ka uri longi pe fa pe. E ka kele. Se vai la sisi o wanga mo so ifanga ka ka de se vai. A visi ka ke vai me fa pe samo. E mangi me fa pe ko ke vai samo. Ya va vai. Tangi Mas ka mai kiki le moe. Sa fa ka wa me la va me la fa ka wa sa va mo. Ya lo fa ka wala ke para se mo. Ele mo ka kolo ai ku ni ko mo fa pe. Ni se vai. Aya. Ngai fa nga wiki ale ke de inga. Se me ya. Karo fa. Ya ka nga. Tangi le fatu. Me mo foi la ngai la ka. Se kam kiki kwa ma nourished e no me ka fa ai ko fa nga wi fo ninga ya o nga le ai se le ko le fa nga and I don't think le kinga so ngia kinga so so pat o me ala so super fa ye ni me ai kinga o kangi ale le kangi kan ka makifa e wa sia ai mere ko punge oi isala elum paris kinga ro fi iya na kasi wa o fia ai ko a mes ai ya kamiki I mas ngai kamik no money no water no food no home o sa ili la lapis ya yo sa ili mengi meo ko pai mai ai Nisi mele anga le ole child labor yeah pa finga ringa ka mi che vai ai ku angi ka mi ki le mo ngi me so fa por longa va te ka mi se vai si ka mi ki me la fa mo le ma tu yeah and I don't think ako wa ngi si ngi sa mo fa pe ngi la ko treating o la ko fanga but se mele ka ko fa pada kiki si mena le ka ko le la lo mai ka vale le ai si ka mi ki vonga le ka mi ki si ke vai ku vo na ka vale o ke le apa fa ka me ai si se ya fa ka mo o ko si mo se vai ya o le si da ko slide mo ni la le wa ka fa i lo mai ka ko ki ko nga me ko pu la ya vai so me ayakum ka ispiko ai so me foi po ai no ora fa kasi mo me ora mo po vai al skin kiki so mai pala how can we amo ia ka ko pa ke yo inga ka or kala hore mai o maki vale ko ele sma ele kiki le foi me ka fa ka ia le tua dia ka ko ele ko nge ko ko la ya le ka ko mano la ia ana la fa mai pop Francis o me ka ko ai nge cry of the earth and cry of the poor is a sign of our times you see fa lulu ya ka ko mo ka ko kai la me ka ko fai ka ko ka ya ka la le tama pa ia Ela ka ko ko ka di tama pa ia ya male EKALESIA ro Afioga Patele aba ia ku male mo lo ko i ala ku langa nge bo ia ngai ngi ka ngaka
Iyo Mai sisi manga. Ma me o fair ka ka. O fale nga ina il ka mon home le ka ko. No. Ya le kan i mai ya. Ngai ka ma pa ia. Ele nga ko Pope Francis. Ya wis ka ma pa ia ku ako Pope Francis. Aya. Leo ku fa kasi Francis ku si le. Fa leo mai ma fa Iyo. Ya lo fa ia. Lo fa le lo fa ka ma kip. Ngala. Ya ngor da to te mi lo fiongo. Alo. Fa peona. La fa muta e folta po klame le fo yaso. Ale ai fa wa le fa nga solo ngor. Tara no ingor tu si le tama pa ia. Le ngasu le wo yel lo ran. Mo Fa le ngai na ka yel me ngo fa. ka ko Iyo. Ya fa te tele lo fiongo patele. Fa foi mai mo mai tato tu. Ya. Fa tu ira o fiongo fa mai ta po klame. Ya. Tara lo fiongo. Ya. Ya, tai tato tu o vo fa ko mai mes ko tato pe anga. No fo ni fo ni ya se fe amo tu tu pe ya. Ma ni le tua tato stalo fa o tato proclam so a fa tama le alo le nga pa ia. Amen. Ole vi ingal tama le alo ma le nga pa ia. Lo na vi ingal sa le amatanga pa pe fo yo na po nei ma so uma fa o lava. Amen. Yesu e fa manga mai amato sala la vea mato male fe feli tai nganga o mai langi e mai se nganga o e apito ko ngatia sua fotama le alo e nganga pa ia. Amen. O le tato proclame na mo le foiaso tu tamai le foiaso asau mo se fa boponga le tato proclame o KAPITE de EKALESIA fa ftaia le tanga blenga so fo maroroina ia fai ai ona e mai mo mai le au ina to le tato proclame ta ora nei i lo maota ma lo blawa mo se fa boponga foiaso asau le temdei ftai le fionga Patele Ioane Ono tato toi foi lai mo via le fiafi